Manu bakamla ka BJP NDA ne ka Congress UPA. Ko belai jibane biki subscribers baru ki baju terdapat page video sa kini channel Storyteller London. Tangar teli ki parti ki bakran bortam po karin dia kata kadai ka Indian National Congress INC UPA bad ka Bharatiya Janata Party BJP NDA. Ban yanujor yakini ki arteli ki parti lan yakini ki arteli ki sarkar. Kalong ka ba hadu kata-kata banong manu bakamla. Namar ka jingtre kam jongki kalong Maria kaju hajan barokiliang. Hang ni ngan wara katu kat ni teliki poin. Haga jingsun syar jong ka sarkar UPA bad ka sarkar NDA kabamut Kongres bad BJP. Ladang ini apai syaka ekonomi haka jingsun syar jong ka NDA. Kakiu ha kamtam hadin jong COVID-19. Ladang ini apai syaka sarkar UPA ru kakiu ha kamtam haka snem arajar saw hadu arajar pra. Ka jingkiu jong ka GDP kadai 9.9% haki snem arajar kendai hadu arajar katlai kat saw. But 9.9% haki snem arajar kat saw hadu arajar kat kendai. Ladang ini apai syaka jing dapram jong keriru hakapor jong ka UPA government. Karam jong keri kadai 1.1% naga GDP. But haka NDA government kadai 1.9% naga GDP. Ladang ini apai syaka dor jong ka pisai India pat. Haka snem arajar saw $10 ke rengkat 100% nengka laipunea. Haka snem arajar shipau 100% nengka nyupunea. Haka snem arajar kat saw nriupulai tengka haka $10. Kidai haka por jong ka UPA government. Namar nadu ka arajar kat saw lawan ka NDA government. Haka snem arajar kat saw $10 ke rengkat nriupulai tengka. Haka snem arajar arpau $10 ke rengkat nyupulai tengka. Haka snem arajar arpuar $10 ke rengkat prapuar tengka nyupu bisa. Haka snem arajar arpusaw $10 ke rengkat prapulai tengka prapunea. Haka snem arajar arpun rio. Kancing hirdor jong ka pisai India kalapalat. $10 kalaya rengkat hadu. Kendai pun rio tengka ke pisai India. Ngini apai syaki marbam mardi pat hakapor basen syar Kongres kata kadai. Hadu kasne marjar kat saw. Kador kau kadai. Arpusan hadu laipo tengka shikilo. Hakasnem arajar arpun rio. Saupusan hadu nriu po tengka shikilo. Ata naka arpusan shikilo. Syaka laipo nyuk. Udai naka saupusan shikilo. Syaka prapun rio shikilo. Ka umpriang bam naka prapo tengka shilitar. Ka kiu syaka shispa kendai ponyo shilitar. Ngini apai syaka petrol ba diesel pat. Haka jingsun syar jong ka Kongres ka dor petrol kadai laipo saw tengka shilitar. Hajar pun rio haka sarkar BJP shispa tengka shilitar. Ka diesel pat naka arpo tengka shilitar. Menta kapoi kendai pusan tengka shilitar. Syapang kisorok National Highway pat. Ka UPA government kalashna National Highway hadu kendai puwejar arspa prapunyo kilometer hadu kasnem arajar katsaw. Kad baga sarkar NDA pat kasna silak saupun riojar cispa kendai pusan kilometer hadu snem arajar apsaw. Kisurok rel pat nadu kasnem arajar kendai hadu katsaw kata gadai hapo ka UPA government. Lashna nyojar sanspa kendai pukendai kilometer ke Surokrel. Nadu kasnem arajar katsaw hadu kasnem arajar pusaw kata gadai haka NDA government. Lashna laipo yajar chispa prapo kilometer ke Surokrel. Ngini apai syaki school sarkar lani government school. Haka UPA government katway point nyolak teli ke school. Kata gadai hadu kasnem arajar katlai arajar katsaw. Haka sarkar BJP leni UPA pat hadu kasnem arajar pusaw
Kadon satang si Paulak katlai hajar teli. Kendai pusau hajar teli ke skul sorkar. Lakangno deka sorkar BJP. Ki skul sorkar naka katway pon nyulak. Kalahir syaka sipo pon katlailak. Ki government aided school naka prapulai hajar. Kalahir syaka nyupukundai hajar. Naki private unaided school ar pon prapu pralak. Kalakiu syaka lai pon lai pukundai lak. Haga jing syaki school kila dai bendon katsan lak kandri wajar teli. Henry namar bala kangno kendai pusau wajar teli. Kumda mendaki school kidon satang katsau lak nyopu wajar teli. Kita gidai government school, government aided school, but private unaided school. But ka total school enrollment arpusau kror riu pukandai lakngut. Haba kumta kanu na kini arteli ki sorkar ki baya dai sebiak bat pi. Badla da pirang kwa syusyu ban yosno. Sa comments next. Lada pistunat di channel jonga sai tu lam ki parlok jong pi lada pim stunat sai tu ngah story telah London.